پشتی رودان آگریا بریا چند روزان لکمپا شاری آورین شنگالی هاتی رودانو نزیکی 400 خیوتان هاتنا صوتن بکلو پلین وان و اوی رودانی دنگ ودانه که مازن لپی خوینا لورا وکو ارکه که مروواتی لتوایت دورین ازدیان بگشتی رابون بدرست کرنا کمپینا لقضا شیخانجی کمپینا که هاتا درست کرن بخروا کرنا هاریکاریا بوان کسین زیان ویکفتین دوی رودانا آگری ده. هیویا من ئەوە تێرە دەست بێژم بڕێکە هەردوو کەناڵێت توێت بەرزک و خەڵکێ شێخانێ هەموو ئاینێت خۆڤە چیژێ ئێزدی و ژێ بسڵمانە و ژێ مەسیحەیە و قەستە وێ سندۆقێ بکەن و هەر چیژێ پارە بەتهانژی نیڤینێک بنهانژی بەتانی بنک و ئەم گەهینە دەستێ وێ خەلکێ ئەفێک و نەها جیهێک نینەک و لێ بحەون کو ئەم گەهینە دەستێوان ئەو شێک وەکو هەر کەسێکی ژیانە خۆ دەرباز بکەن. جلایخوف ولاتین دبر شیخان و آواره شنگاله جبلی سوپاسی داخواست کرن کو او بهیوین کو افهاری کارین دهنا کم کرن بشیوکی داد پروارانه بهنا بلاوا کرن لسر زیان ویکفتین کمپا شاریه. هیوید کن وقتی افهاری کاری تند کم کرن نگوش دورد از جبنی ها نکم کردن سپاسی وان کن خلق دو که و هولوری و زاخو وقتی افتشتی و ساچت به حتی و کمالگه ات ناف داد آکنجی خلق شاریه چه خلق شیخان به همو کا راسی تخصیلی نکردن دست خوشی همو کار کن لیمت و وکوج جه که دستگاه کی رسمی هبه اوان توزیع کرنا وان بیتا یعنی کاربینه ام هیویدارین یعنی اف تبرعاتنا بشكل عادل بقحتها فان متضرره يعني نا عائلة كم عائلة زيادة بشكل عادل قحتها حموها. أصوارك وكا خلق شنقا راسي دست خوشيد وكم أفكارك بيروزي وكري مبادرة كقالك بيروزي وش خلق ماي كامبا شاريارا وكار كريام أمد بينن وكا خلق ماي ولات شيخ وكما قوتي ونا جارا بريا بمبادرة كان مستمر بكاري مبارات منو كارك بيروزي ممنون وينا لزربای دبرن کردستان و بتایبەت یعنی ازدیان کمپینن هاریکاری جبو زیان ویکفتین کمپاشاریا کبرودان آگری 400 خیوت هادنا شوطاندن بکلو پلن وان و لقضا شیخانشک او کمپینا هاتی درست کرن جبو گهاندنا دست هاریکاری خلق شیخان به همو پیکاتن خواه ایزی بسلمان مسیحی پشداری اوی کمپینه بون. اکرم درویش دزگی میدیه بادینان شیخان